KACC atum sepatir pipon along Forest Department atum ta cerap cetodun pensi tara langso along kajirong hang pia pan karcho asai kedeng pon. Dulal Odin lapan saraf ali atum raki hormu pen lah horizon along raikom sai ki ori deng kacing nang. Kajirong hang pi memorial talanahan society atum pen sami kajirong hang pia pan karcho lapen kechkimo asai kedeng pon. Karbilo Charlie Song Bogazan District Committee atum bench kar hitang product chandro tok pia phan kichkimo sai kedeng pon. KACC atum sepatir pipon along Forest Department atum pen sme cerap cetodun si mathijong ni phaipo orni biputara langso kajirong hangpi Memorial Park along kajirong hangpi akumlin along Mira Lake na pen milur kai pon si karcho ajaimek dengpon. Karcho ajaimek dengpon det pen api mais tami ini pontu labang so mai long kachitong dun alhisar pu atum pen sami kajirong hangpi aphukimu sami kachitong dun abang phubang phietum bhan sami than pajirmi pon pini labang so karcho pon ajai mek along Padmasuri Dhaneswar Ingti Ajit Timung KACC Deputy Secretary Sonaterang Forest Department along Sukumar pen chenglok kaprek pek manpeng dun chitong dun ada teng pen itum dak forest stop teman cerap citusi nitum pini dak kajirong hangpi program dak sami itum talon penuh lepen ke dak ini orang bong cipilo dak kilun kita na pede penuh lepen penangan VIP chief biasa tu mendak coba pun itu seme. Ini tu pini bang so program lo alu ke coba pun ke pot musri dhon serangti orang lepen chief biasa subsidi untuk jahang penuh pasang taksi Ojit Timung pen karbi resort order pen KSE pen ke so taksi penang lun setimung penang na lengke sar man tidak senior leader tu man dak hang lo pasi penangan tu man ke da council secretary pen EM sar ba honorable MSc sar tu ke kahorasi alang tu meten lo benda kajirong dak sisteme dak kajirong pi dak murti tu pasi data sabak talon di melur cikai nai pusela program ni pana order biar tengkan sidang tu paklem lo itu ku siap tu mencelang situ sih. KACC atum pen patir pi pon si aningkan bang semi mathijong ni phaipo or ni kajirong hang pia phan karcho pon asai dengpon kajir arong pu amen pen si kajirong apu keman pusta Padmasuri Dhaneswar Ingti pen perangke thingnu ningje pon aku ahud hok rong hang pu asupik akibisi kajirong hang pi pu RG abolon lang mipik lapen kajirong hang pi bangke sning ang songan sta mikedam ajakong du lapen hulabang so akai hud pen sami hok rong hang hi dialong sai chutigi pen ajok halasu akai hudin hud pen sami utek busu tu lapen non puan sami tu pusi Padmasuri Dhaneswar Ingti pen puthot patimi pontu dak aralang solong Forest Department pen kajirong hangpi karya legend dari heroin lalu pan kecikimu bakar cu atau mai nengkan bang ta bi council hin pen 5 December ni ni phola so tarikh ni nengkan bang ta batiber bedeng ke an ke nengkan truk silu sini jadi lepas tu darang hang lo la so bang ke isi bang ke balo kajirong nga puara amen ko so na je plak ke plak ma ko se karbe tum te isi story do kajirong pi pu so kajirong kan si kajirong nga nangaman pu si jadi tu karbe tum beca mata je mata ke ho so historia ni tane karbiang atuma aprang hok rong hang so kingdom so raijo pu sipu so supi ke age bisiap men ke lage kajirong hang pilo arje mepik apa lang li thang kepenan spiritual so power do amasila hang so da tomo la ma pek le alang li singyang so da thek apir se lang thek bajan lo amasi hadak pen singyang so pe la kun du jan lo lapen sar sama rong hang po tabang lo ladak si aku kajirong along so hok rong hang hi dia lo sai patiki sok akip sai patiki lo so sok lang jat pe ba ke kitu no thai utek uso da wang pak lo amasin long pudar da ke utek uso do lo jok pakleng do lo lapsong lo
Apen aso sar semua orang bangga lah ke putar. Ingat angsong cakung cukup pulau bangga. Dulu bangga Jepun pun pulau dulu bangga pun orang dulu. Banyak doko masih nampu tak kan. Mana kaji orang along teh. Dulu doko lu. Anu hong pun tu. Masih lahai. Menurut saya akai sama kita aja harus kami mengibi tu apa cini je pak. Kaji orang bukan itu karbia. Angjir. Kaji orang cakap menai. So arong lo, apa masih kaji arong, pasal macam putai itu kaji arong apa pasal itu di sini lo, asal sikit itu jitan langko pasal, so council itu sampai program yang lo, dah kali lo ala kalau orang tak klaim lo, pasal apa kan kita council lo tu lahir klaim macam jawab tu lo, pada so bangke karsapen council sama orang joining rilo, ya kaji orang pia bang cikimu lagi, asal program lagi pulo, kalau saya so tumu ketok bangke ujut timu, alang di si, so ketok lo, sampai naso pensi itu council penting pensi, ane kamang dapat jik, apa adong. Kiramtang matizong ni pai piazo la reason gate along raikom sai ki atumpent kilang ceria sai keding bom ahud hem konglong kaceleng along kirike kurugdun bom apor ahud dimapura na pen kebang bom ihu magic gold registration a number kavi along ka kurugdun bom ahud sabon hum thong kebra sirkepan kelong pon la pen se sabun hom along raki hermumbai di heroin gram pharo phora christian kelong pon la suraki hormu pen kacenang cek atum dulal odin lapen Seraf Ali Banghita Nogor District Asor Pusi Pangthekpon. La suraki hormu kenep dun ahut John Das APS SDPO Bogojan OC Dilai SIUB Lutuf Raymond atum pen cenglok raikom saki atum cerap ceturun silabang suasai pacun pon sangti di pen projen terang karbilong reberta. Karbinglong Thomas Council atum pen sami mathizong ni phai phorni bangki kajirong hangpi aphan karchu mati kachkimu pon arni po hok pon depen aphi kajirong hangpi memorial Talent Society atum pen sami anikan wang sami karchu pon mati kachkimu pon asai deng pon lason thak thak si pini mathizong ni phai phorni stami diputora langso kajirong hangpi memorial park along sami kajirong hangpi akumlin along mir alek lapen milur kai pon si kachkimu asai deng pon. Ini labang sosai kedeng pon ahut kajirong hangpi Memorial Talent Society a konchen bang mirlong be dunamai pu jona sonrong pi lapen kajirong hangpi Memorial Talent Society along klembang pubang pi atumta cerap ceturun karli dan kajirong hangpi aphani letum anikan bang sami kajirong hangpi Memorial Talent Society atum pen kachkimu mati karchu pon asai deng pon lapen kajirong hangpi RJ aboron kelang mebik ason si anikan bang sami nilitum pen Miss Karbi ang long asai sami deng pon bom lo pusi parke athinu ningje pon thu porni nilitum Kajirong Hangpi Memorial Talent Society hin pensitami Kajirong Hangpi alang lipani litum karlitan Kajirong Hangpi pani litum cikimolo pipotma pote alang listami litum karbiang bong pen karbiang bong nim supiang bong pen arji kimi nai nim supilo kasi alang lasona taksi litum Kajirong Hangpi pen mangke litum aningkan mang stami Miss Karbiang long pulaso program litum laso event litum bibom lasi litum laso event bibom laso joinesi non Pili tarik pho bang alang likithia nilo masini litum alang li men ben litum Kajirong Hangpi Memorial Talent Society pa men litum ingpulo la society ingpulo asila so society ingpu pen sini litum pini nitum society pen si alang li phanchiki mo pon Media House. As like every year, today on this day of 5th December 2022, we on behalf of Kajirong Hangpi Memorial Talent Society assemble here and do a candle vigil and gardening. And just I would like to say that many of us do not know about who was Kajirong Hangpi. Is she a freedom fighter or what she was? So I would like to speak about a few lines about Kajirong Hangpi. As we know that Kajirong Hangpi, she was the damsel angel of Karbi's people, Karbi tribe. So Kajiranga, as the legend says that she was brought up about the goddess and came to earth in search of her parents, and she came to earth and built her territory of her father. And as we know that she brought a kindu, that means a rhino. So today itself also we know that
Kaziranga National Park. It has been famous. So the National Park Kaziranga is host mythological with Kazironghapi. Thank you. Karbilu Charlie song mahang bat hekvek abang pu Karlitang Pradap Chandra tok bi lapent Karbilu Charlie song amai pu ang hoyalong kang ni ching abang pu Karlitang Pradap Chandra tok bi labang so pir hepent chu upon lu pu detpen Karbilu Charlie song Bogjan District Committee amai pu Sunil Kropen Japon Linsi alang ni tu methang sai hemlang chikimo sai dengpon Labang Sosai Kedeng Pon along Indrojit Klo 3P Klembangpu Bogazan District Committee Sangti Hidi Branch Karagao Branch HDP Branch Lapen Karbilu Charlie Songlong Klembangpu atum Cetong Dunsi Ningduk Sipi Pon Renti Lapen Karditang Pradap Chandra Tok bi akar jong stami Rengdok Remi pen Patudun Energy Aphan stami alang litum pen Arnam lang Hirzumi hangpi pon tu Sangti Hidi pen Projenterang Karbilong Riberta District KSA Ahin Pen Kalitang KSA Founder President Pratap Chandra Tokbi Alangli Phan Alangli Karjong Misen Pen Aning Samjin Pen Ipadam Longji Phan Nilitumahin Pen Nonani Gang Sam Nilitume Thang Sai Hemalong Candlelight Program Nilitum Deng Ponlo Lapen Ke Tok Bisar Ahemasor Atum Sitame Aphan sitame non labang so akisung mate ni koyani long sitame nilitum Bogazan District Committee KSA pen sitame lang litum along nilitum arjab doni